video masachun mai hing hi ipija ini uham chule mai hing azending dan ina seuvin tunia jong hi mai hing azending dan a treatment aban le alo hozong ka hinvet sa de o mai hing chu ipija min anei ham ni sa tho je pregnant je now vop je na contraceptive pills ne je a hi lo le ne le cha hoilo ne je stress lungim gen thai je ti ho jong kana sei in chemical pills a hi lo le laser ball ho a hi lo le biha sunblock sunscreen manglo ani sa awa le kiti ho jong na azi zat ham ka chu kana sei ta na hi tunia hi a treatment lang ina sei di wa hi khat vei chun hin sei zom kit ta dileng sunscreen hoi ta iman dingo aban le ipo do tingu le sangkhol ban saw a hi lo le luhu umbrella ti ho iman dingo aban le tui ha don dingo thaume I ha ne lo dingo ti ho chu neu cha cha za tham khat chu ka hin sei chep chup ta in tunia hi alo mong ka hin vet sa di nei ve o ka viewers hon het yu khat chu tu lai hin chemical pills elo le laser kiti ho jong hi mi hon a bol ta vina hi bol thai a hina a hi wangin het yu khat chu 100% mai hing asumang thei poi ti hi na het yu anga ye ong ka mai hing hi ka sumang no me ya chemical pills elo le laser mangcha a namo namai electric a namo hala chemical so namo nu a biham adu chu thakhat thu a minute som ham pungkhat ka ham khata hoi bia mo su mang ding na mai thing sat nei jeng ding gi ti chu thil hi thailo hi ye chun 100% na mai hing chu amang thei lo de ti hi nata san angai na hi aphat chom na wang chu ome aphat chom na chu pi ham tile na mai hing adu chu neu chakhat wang chu asu mang dinga hi hung mang hiu nan te na ai wangin complete healing wang chu pun ta ti he hi chule chemical pills son jong hin na thakhat thua na mai hing asu mang lo di he ti na het apha na hi naki bol sa ta ai jong le na pil sam ai lo le laser naki bol sa ta ai jong le trained dermatologist ho naki bol sa angai na hi in muna chemicals chung chang he thim be se lo ho naki bol sa lo be dinga hi hichi chuna ki bol a hi le nabun jong aka se thei hi na masanga sanga jong namai dup che thei hi hiji chun namai nalung si da hi le mi namo thamsa sa lo dina gamtin namo nu lo ding gamtin namo try lo ding ti na hi chule het di khat chu navun nakka sit kha na nakka sit sa kha hi le doctor ko ma na che tho di cho hiji chun na che tho ding nga la hi le well trained skin doctor ho ko ma na problem chu sein lang na dei chu bol sa in ti hi kan advice nu na hi ve dermatologist doctor khat na sei cho amana sei na hin mi ka client ho hi kim khat hi amai ahin ki su se zo tengule hin ka ko ma hin ipi ka lod hi tam ka mai hi kanung kham wale tin ahung ji ve ti cho namai na su set zo nunga dermatologist ko ma na chi jong le hopeless ai tai ti cho ji chun tua hi pills ai lo le laser manglo a cream itabang na nudiu ham pigmentation mai hing su mang na dia ti chu kan sei de naw ka vop lai chun kana sei ta na he na kamai chilai la hi mai hing kana nei in amela mel se hi chi chun ke jong hin ka gol hon ai sei pi akon in ti skin shine hi na namuwa ti skin shine hi ka ki cho in ka nu ina hi khumni ka nu zo chun kamai hing hi abei ta na hi ji chun nang hon jong ki skin shine hi anaki cho vin lang chi skin shine hi zanteng bole anu ding he o chi affected area adup lai na ham ai lo le chilai ham ke he poina na ngai chat na nu nom lai chu me do in lang tin lai ta in lang nu sa the thuri kang be bu lo di o lai ta hi na nu ding zan bo se le na nu ding hi cream hi lo hi o cream ka ti chu pa piha fair and lovely ta banga
nu lo ding hi chi treatment lo a hi ji chun chi hi side effect thei hi hi ji chun haptan ni hapta thum bo hi naman thei hi thakhat jong hi lo ding ai hapta ni ai lo le hapta thum bo hi naman ding hi ji chi treatment a hi je chun lo a hi je chun sot pi na nu thei lo ding hi hi chi hi na nu zo ting le adang khat na hin vet sa kin nge an zo ka vet sa chu na nu zo ting le Lumi H cream hi na nu ding hi Lumi H cream to an zo ka vet sa Lumi H cream to chi Lumi H gel a hi na chi gel a hi in hi chi te ni chu wang a side effect atam pon sot pi na nu thei hi chi sot pi na nu thei zan teng le na nu ji duty na hi ama sa skin shine wang chui le hapta thum ham khat hi na nu ding hi chi chu na nu zo teng le twa asan pa le blue pa hi sot pi na nu thei hi ama ni hin side effect anei po na hi chule mai du a dinga hi pen lo hela na skin care na mai nu bo se na ngan lo dinga hi mai nu kim khat khu SPF 20 30 ti ho jong a zaw cho ai lo le foundation ang khu SPF 30 ti ho jong zaw cho na hi cho mai khu na ngan si lo de he SPF na chi sun protection mong SPF sunblock mong hi na man ngai hi chi na cream ho chu SPF zaw jong le chi chu chi chunga hi chi chunga chu chi na nu te ding hi UVA UVB ai lo le PF3+ ti ho jong ve ta cho khu a hoi hi SPF 30 to 50 chan hi na nuai jong le a ho po na hi SPF agatam je achu sun protection tam che ding ti na jong ai de poi chule kavi version het yu khat chu koi tabang chu chang thit mai hing ane ewanga amai bol ai lo le amai hlo sep su hlo wal ki ti ho khun ipi ho na nu diu ham ti le SPF na ki hlan ting le SPF fu gel ai lo le matte ki ti ve ta na hi cho hu na nu diu chu ong gel le matte chu aken hin tin hlo sep su zaw lo na nang ho mai bol ai lo le mai hlo ho dinga aphata pha hi ti chong chu ana gel do vin lang na ki cho ting le na skin type chu pi ham mai bol ai lo le mai hlo na hi le gel ai lo le matte chu na ki cho ding ti na hi hin tha vet sai nge cream chu hi chia hi na pat dina hapta ni hapta thum ham khat na manding hi chi zo ting chu le hi chi to na hi chi to hi chia hi na khum kha din na ama sa pen skin shine chu na nu ma sa ding hi chi yo ting chu le nanga ding hi chi te ni hi side effect loi ja chu chi te ni hi chi le hi chi hina sot pi na man the hi tai ti chu ka hin se hi chule abelin sei kit nge na mai zol na hi ai le SPF matte ho na manding mai bol na hi ai le SPF gel ho na mandina ti chu anamial chin lang chule a chaina ding in apoi mo ta khat chu cream pha na nu ban ana cream hoi ta na mai na ki vet kol ban a chu lungthim hi apoya poimo hi lungthim all hewa hi angai na hi ta sa le lungthim hi ki zom hi cho di am ta sa he le lungthim hi ki zom a hin lungthim akipa lo ting lungthim ana ting le ta sa atong khana hi na ta sa adam mo ting le lungthim ato kha ki cho lungthim ato kha ting le hin itiba zo se hi active lo thasam hi cho na oi sung jong hung active ta lo hi chi teng chuli imai so hi ki pa thei ta lo hung go thet thut in tin lung he so mel pu hen hun in tin na imai hin kel ta lo cho a lo ding ho hung min tin chang thit ho ngum pan in tin hung go thet hun tin cho ting chule pigmentation ho hi neu cha hung ki jil ve ta ka yong hung tha sep su ve ta na i chun i hoi na diu wa hi lungthim anop lo teng imai so a hung ki lang do ji cho na i hoi na di wa hi lungthimu hi akipa ngai lunghan na thaset na lunghai lo na ho ji hin ta sa mel phata jong chu mel hoi mota aso theina hi
ipizi nam ti le ikipa thailo teng le ilung hel teng le ilung hailo teng le na mai hing kiti ho jong hi hung ki nei do ji cho ha sat na nei lo ha sat na zaw lo a khosa na ke wang ima cha gen theina ka nei poi ha sat na lungim na ka nei poi ti tension free ka nei ti hi koi ham aum ding na le si da hi ha sat na ki mai tu pi lo koi ma ki lo hi apoi mo chu ha sat na ki mai tu pi dan hi I thep diu angai cho na ipom them diu angai ma ina hi apoi mo pen chu thilpo po hi aphalama ki san na positive mindset nei hi angai in positive ta ha sat na la dan them angai in lung all hiwa hi ta sa adin apha in mai thing sel nei na dia jong lung thim hi akipa jing angai in lung thim hi anop jing angai in lung thim all hiwa angai hi chi chun lung thim all hiwa ki pa ta anom ting le namai so jong ki pa di cho na ki pa ting le na ta sadam theiding na ta sadam thei ting le na vo so ho jong khoi in tin mai hing chu na ki gam la pi dinga hi hi ji chun tui ha don hu hitin ipo do ting le SPF iman zo hi jong le satin be ki hu hitin na anche ha ne u hitin min asei zo se cream imo nu lo dingo ke ya dinga ka ki tu pi ding hinam hi chi ka nu le phadi hinam ti lungel nei puma chuna ina zui di wa hi ti chu ka viewers ko ma ka hin se hin tin anadam sel ta